le ua so tol minute te anele tu la hiva al jato pot kala me fa wa le wati ia fatalo fatu I la o fionga dotoli ia ma se fo ile tato beno ne fa fi malo se fo manui ia na ia mai la talainga po la sungole o lo fa pe o na fo I mare to tu ina o sa mo ne tu fiafi le o ma fata si mai ma sunga fatonu fatalo fatu tato nu ne fiafi su mai fio mai maliu mai tato po kala masani o le wati keeping a watch mata upu current events yo tato vai fanua a walo si la fia fatulo yo pa ia mau sa fangata samo wa le nga fatau ni mai na so mato vai vai ala fai me fa solo tato po kala me ia wa fo ina tapo inga ne fia ma se lua ma sunga fatonu talainga ya savea por sunga se yuli le fotone pesta fata smai la fionga e tato malo fa pitoa ne fiafi o le fionga ya honorable au pito to fae to sulusulu sua ta ala William Siu o yostasi ia o tamali sa mo waloa tau sanga o tumati ia ile ngata to finga fa fai pule ai mesi o to finga fa minsta e tono malo peo na ia ele mta upula walunga ne yaso o le tala fa tau tupe o le malo ni sila lua felo lima o le fionga ya pito fa manatu ia o tai fono ale board of the South Seas Healthcare Clinic mesi o ia foi o CEO o Pacific General Assembly male mahi moana ia o se tasio te mali o lo fa wa pe tau tuaina o Samoa ele ngata I tono tatu atunu ne o Aotearoa ia ai mesi New Zealand ia no sunga fa tono a se fa talo fa ia ma ese fa felo al jamalo o maulunga ai ne fiafi Ile ava tele ma le fa lole fa fe lo fo fa fonga ngal tanto tnu ya o ma o mai fo ya tanto fa salonga al tem masani ya fia stofi ya o tanto wati ya ile ava ma le fa lole ma to te fa talo fa tuai ila o fionga le fo sa tu mi tangolo ta o tanto malo e vema min sta o tanga Pasifika ya me se fo fa masnonga ya ma min sta long lang fo so fo maroloina ya ape lausi la fia lava la tatu atunu ya fionga ya au pito ya mo le fiong fo ya taala il tele o lan sosia fo mo mai I tangata Pasifika ma sil fia fo I fa so ina fo yo me se lava vai nga tau seleni pe ona yai mai to sanga vai in matanga luengo o tangata Pasifika mane ya fio mai la o fio ya pa pe fo ina fo lua to va se tolu wa fo tanto pokala melnei I tu la fo ele fiafi ya fatalo fat fo il tanto watunu o lo fa fon mai tu fio Aotearoa ma lo se fo manu ma lo fo mole tanto pokala melnei fiafi faftai le li uto te manu mai la wa fionga mai tau atu o tau mai fo fanua sa fa pion fantasia tu le tunu ona onisi fo yo au nanga tau tua ya inga ia mala tunu malo malanga manuia ia malo fo I malanga ile kapuai fastai fo mo ngalwanga lei o le mele a se oso langa malanga nge ka ikala ko ia malanga mo me o fam singonga ia ka nga fo ko ke sila fia o me ale fa va o ka fai ange me e si o hare me va ko o mai kan kala ngo fa le malo tau tu malo lo la vale tau atai malo fo pale la ufiong malo faftai ia o lewa tau mai ia o lea o le aso pe o aso ia sa look forward ia te o fionga me se mo te tele fai tu la fono I Wellington le la ua pe wa sila fia o le ase se finangalo ina in summary of ole budget le wasila le out mai ele se me fo mali ka ko lo mata la to ia ele malo la to ia mai kai min kula mai ai lo ave pela to fa mo moi la o fai pisingisi ia le o ka ko lo akwa le akala to ia ole ngai ko ingal mako ainga au piko diamo maliula siko inga le valu lima siko inga na ria asa longo mai lo o fai ka kalangi si longa inga po kalango e fa le anga si kongo e au ke ngia me ko inga ai
se o mai mau ka ko kai me fa le ngai fu le si le ka ko ka ngo me su en ka ko kupe ia o le kulanga la o ia o ka fi foi me kai e ka ngo ha ko me ska ma ka ngo ko fo i la ko fo o lo ka la mo me ka ngaluanga o le mere o kupu le ngai pa kiki o mea sa masangi nga whaanganga mo le sisiki o kulanga fo i o le Pasifika ia. E anga i le mako fo i awai keimsi wa o kupe kelo kupe. E alu fo i le whaarima kausanga. Ia o le kele la o kupe ia e le i whaanga inga e makanga luena. Le whaanganga mo le Pasifika. Ia o le ua koe sui e le whainga malo. O koe suila a ua kau o le savings mai o kupe sefe ia nga mai lori e whaopopo i le lakonga luenga le ufai ngei ia ma le whaopoponga la nga o mea umalawa o lo o anga i le tax savings si sila o kou i kupe la le for example o le ka lofa e se fururua milionga sa whaanganga 2020 e fai ai le fale malae i Wellington e sa kai fongo ai Adrian o le sa governor le Central Bank o le ngaluenga la vale sa fai si a fionga le ia lo man ba ni David o se fulu miliona le ngakup ia le wa ave e de fa nga inga mo falenga ale wa mai e whau le wa alea al malo moringei pakeki. Ia o kupe fo i sa mawhaiang o whingau inga mang malo fo i le kaimi o le o nekau Dawn Wage. Ia a fo i kupe le fo koe ave me fo i business whaanganga mo le Pasifika. Wa e se fo i lo koe mai afi. O le me mongi la wala e de ise kupe whapikoa mo le Pasifika. O whanongoa koe le interviewer kamale o David Seymour. Inga o whisiringia koe le au media Māori. O wheu alu i kupe Māori. E wheu mai ka māloa. E ngā mea kupe kau Māori. Kupe ia o la e sawanga ia e a fo i ingo kele le i kupe whanganga mo le peko. Ia koe rako si longo inga la le fela skuper Pasifika. E ala o kari mai ia o kaungo ilo. E mko ale ke anga ia se kuna. Ai o le mau nga fua i lava so se kaimi lava kula me sfang malo le pa. E ala inga kau fa senga fa penga kupe i le kupa o kamaika i e kasinga mea. O le fia pilionga le nga whaanganga mo re komo whainga e address ko kongi o le kupa o kamaika i. Ia ua kipi uma, a le ua mai i whaanga i mene. Ai, o le mafuanga e ala inga mako target ia Mauli, ia Pasifika, ia le kupao kamaikai, le au kalavou ma disabilities. Langa o le maulinga ua mai le au popoko, le au scientists, ma whapea mai, a le target le soswangi whapikoa i le vaenga le momia, e leise improvement e maua. Ia, i le anga i luma na. Ia, ai o mai kama ia, whamai e ave kupe lau whai pesingisi, a manguia lau whai pesingisi, ia o manguia fo e le kungu, ia le kau keiloa, a manguia arga ka ia o ngar pesingisi, ka ki e la pesingisi la, ki a pesingisi kele, a manguia la wakama nga i pesingisi kele, manguia nga la kou, ia le o koe whapopole si mea foule a, o mawhainga right off le 20% o le aseka lau whi pisingi se whakaungi. That's huge, yeah. Mankua la. 20% ke le, o se me ke le. Ia o kākou ia. Ia ele kai whakaunga masingi ke. E ara hoi langa o whakou mo aseka ngei. E se whainga kā mo pisingi si la iki o whakaungi aseka o le aika lafu la vai whai e. A pisingi se kele, le popole e pe fia milionga, pe fia le alu nga a se ka, wa kiria inge langa fia. Langa le ufa akula malo, whainga right off le 20% al me. Yeah, le foi langa saul pakek, yoe. Le ua kipi le contribution al malo, foi le Kiwi Saver. Yeah, ka kiela, yeah,
o lua ia ngai kele lua kupenganga sepel kiwi seiva male au makukua leo wala kalaka o ngā ari kaya ole au kala vau le ko a maka mai o la ko sefu nga they've lost money o kupenga maua isi nga mo mai ere maua la ko ia mulmuli mai so you know ole yo o filosofia ma sangia le ale au maua wa kiri fo wa filosofia ia le au maua mai sosia ku le langi a ko e karikonga la ko a vaku kupe ya la ko e mafai ai o ngako ulu aku famangianga i le aku lau kele pe a manguia la ko la ilunga e a le kau keloa e re kai a ko ulu mai nga me o fasfalawa o kam si le papalaki ya bela kulanga nga ye saungi la e re ko e faingo fie le kom faingo fo i le ulanga kau kamao ai ngai kongi sila ia va le si merengo mai ka fo i ka mai ki e rengi nga luenga le ingi degree be ia o la ufa mai e re nga va mo se so swangi mel malo e fu te tongi o matu ia a sale ese atulanga momo ia si me kuna ba o ngame ia kele fo i la o nganga makanga luenga ia e fo i wa fa mai fo le su e la van makanga luenga le awala e ola i ko kongola ko kupela o iai fa kaule man ko fo e si ki o kongi si ki o ka o power rent ma me fa penga they have to find it within their current budget so in other words wa ku a fai o kupe wa vaku le makanga o poleng kupe wa ve makanga luenga le su e mai kupe a ve fail budget cuts ole a fai kia fo ilale au nganga i le akungu lau kele mane vai ole ale mafai e makanga luenga ia nga fa kingo au nganga e pe nga masangi ai e le mafai fo i nga fa kingo langa ole u ku mau u fo se vai nga kupe fa kingo ila ko nga luenga ai ole manga onga male au fai o kangaka e le ku mau e kupo e pea le whapoponga o kangaka e mai sepe a mai fo la ko mai fafo kupo pea le au fai kupo pea le manga onga a le whakingonga nga luanga waluanga i lalo ale lunga tax so o kulanga langa ye nga wa fo i ola ye kupe e ave i fafo 400 million ele kupe whapopo e man ko fo i la oi mo tatifa mai e falling kiri ai vai i le whakausanga i ngā se lau kausanga mo le Pasifika fia a kungula e o valusu fiku a kungula ai se me alaka ke be aku o le siva nga kope ave fale le ia ingo fuanga o me o lo iai hai komsinga ela ikusa a ese ala o kongyor nga o fanga luenga me fakingo ila ko fakingo ngola ko ngaluenga ya kungu ese se vai ngala ikiki lava o kokoe mo le sosong en Pasifika so le ngaka fa le kongu o ka ko kongu ni fila ala fa penga fa le kongu ko le sosong ya ku i ya kungu po ko moko le Pasifika fa fo mo fa pere ya la ko va ila ya ko le ale le ko wo fu e fe wa i maka o fio fisenga ai ko mau pele e sa o sainga i ko kongu le Pasifika ko mau pele a nga ia ko la kungu ia sainga va la ila ko kupe ma auskari o longo winga o fale kongu ai ka ko i le nga kala fale kongu loko fale ngisila ala fa penga fo fale kongu aku i le vai fafo ia pela skala nga ka ika va ikere wa ka fiula va ka va ia kupo o ia ka ko kupe o iai le masemea a kupe fo isa fa nganga mala sa ku e kau penga fa kingo nga luenga ia mole siru ka sango luma ia la wa ese o ko fa fo ia fa pe mai dia malo o kupe fo ia po savings ia wala ko se fea kupe e fa kingo ele tax cut ole vaenga le wa sa no manino ia malo fa ftai ile autelenga ole tapenanga le na fonga ia ile atunu ia ile lua ile tulana le la
o le wha moe o le malo pe ona whaafonga mai le wha pe ona whaamtaratala mai le awhionga au pito o le whai mai la tō o le sefe tupe a o tupe ia ua umana whaanganga a le la tō e whai ia ua a whaina uma o lo wha pea mai lusfulu ono miliona se vaenga o le tupe al tato mtanga luenga ua le ua avesea le la ua tapu ia tolu valu miliona pu oka tupe wala Kusa ole upu la lau ke wha mai ole savings ai ole upu la va o ke whaki o ke ka uaile mele o la ko whaia they've cut funding o kipi kupe mai au nganga ma sangi o ngā whaakingo e makanga luenga more mangui o lau kele o la kungu o whea la o ia i lea tunu e au mai ai services ia ia wa o talu antu lai mai nei whainga malo e ta ofi uma por kalame fa Pasifika ia maoli pe o tatonga ngana ia vai aso ngana ia sa fa piona e fa tuina e tu lai mai la o fionga au pito ta fuelo suafa fa foka foi samo ua te le ala faina le a faina e foi matou le fa tino ino por kalame ngana le iai o le pole aso la tau fina ngalo ele ka ua ia la kou o kele o mea ngālanga whaakingo i lo ukaimi onga o le akungu unga whamai o mea i e ka ua ia la kou sa whai e su enga fo i al makanga luenga le kele o mauli poki malea li poki o la eka oko mo whakalangoanga ma ping li poki fo e re ngako makanga luenga malo a li poki fo e whai university i research fo i le whai ma fo angaranga o mea nganga whaavae e le whakingonga le mako whakingoi o le vaenga lea e le o kai kea i ngari poki e le o kea i se mea langa o lako filosofia o lako karkupeila o i le Act Party langa o le karikongu lava le Act Party lako ia maua sa o lokonga e kangaka e whaongai langa ia lava kupe ia ma e whaila whapenga o le ngā sa o lokonga e sau e a whai o oe o se kangaka whai pisingisi mai ke le sau oa o lae e iai ai a whai o oe le wha moe le kokongi ma walalo whakapula ia po le minimum wage o le ale sa o lokonga e ke maua pe a whai e a mai la walau kupe wha soa kongi o le pidi o le whale o le Power TV ma ka mai ke kōrima e reise sa o lokonga ngā kau wha soa kuranga la nga iai o lako filosofia mai la wala makanga o le kalkongo whapenga a e ai fo ila i lako whainga whaavae e whai uma mea i le kalkongo ngā ave mea nga i le mau oa e mawhai ai o ngā sosoangi i le akungu ma lako a kalkongo ngā e wha beta i le ngaluenga au whai pisingisi i lo sesi lava e le fia fo i mengi o whainga malo ke kele so e kipi o ngai le fia ko kongingi la fonga i le whaasafua inga mo le laukele ia a le si filosofia le kakongo iai o le manguia le kungu e kau ke kongi maa whaakasi uma iai o e ua malosi o e malosi e ke le lau sao lau maa e kongi o e vai e lai kiki lau sao ave iai ai e manguia o mai le kungu a la koula e le kalikongu whapenga wa akiri e fo ila i le ngei kausanga o mai lava marwhaasanga kau lava i ngai Māori i kausanga uma kanunga la kula i mai masinga uma whaasanga kau i Māori e laki la o le whaasanga kau i Māori a la ua iei kupe Māori mai settlements sa whai eisi whainga malo ia ka koula ia e ringa ko kupi ele foi inga ko masalonga ole nga i savea le fiololo sanga me la ai era le family minister tupe no lolly scramble ele ka ko lolly no a fai un sa un me fa penga ole winga nga opu no lolly scramble mo le laukele I just for them
just for them. a Foi ngo wa ngele akala pu mai o la peixe tina o le pare mia ma miska o kupe malako fai pule. Ai fia mai peixe paki. Ala fai kio ko ka kalanga wa ia ko ida kalanga mai sone kele me o ko songa fai o le kungu ai ko fia a kupe ai ngai ko ke fa nga mai nga. E te le fe au mo moli mai a peona e saunoa mo i tātou se tu lolo whaafonga anga Samoa ia o le fe au mo moli mai o fea ave e lau pālo tai tau sangafo ia wa a sila e mata le whaamatalaina mai o le tala le tupe nei aso ma le whaanoa o ngā luenga le lei sa wha pea o na whaangai o ia leo wha motu leo tau fia ia o tātou ngangana ai asila foi pēna e sauno ua a mata o na fua mai ia nenga luenga o le whaafai lele o whanau whaafai lele ngangana whaafai lele ngā luenga whaafai lele ia matawhai yoi e whaapea o na le lei ato ai ia tātou tangata se tulo ia asisila i whaunga lena whaatino ina nei masina university uma up and down the country masirisila iai i le whaamanuia ina o tamali i Samoa whaamanuia ina o whanau i so se walau ina ia o lea ufua mai a lea pe ua oso whaia i se au wala pe na sau no le fionga au pito se yuri le whasete inga na ia o fufuanga i o whaatatia mora kiwi seiva o mea ia rena ai tātou lena tātou anga vaai mau ai tupe mel malo from now onwards o le tō tele o la tau le la iti uta amata soifua ngā lulue ma soifua whaaputu ua le maua me se alo pa uma 5 sene ta la ngai le 25 cents a dollar 25 cents au alu lunga le pa le la alu lunga le fa pasene o e te le sawa o le budget le tulanga le o sawa o le mafuanga na fa pe ia e au mai nei malo le se me mota e sa leila sa nga to fila va me nga le foi ka ke nga wa foi le ia kom fai fa mamla maki foi ia ngai fenga malo mal me ole avela ko fa mo ma me wala ko fai va kelo me ka ku pe il makanga nga le MPP wa foi ku pen fa nga mo Pacific o le Ministry of Health, Ministry of Education o le ua kipi uma ai amai elang fam kala fo le kala ko ingare o piko yang fai ta ko kalango o inga ko kupe o le mele ka unga ave fa mo muar ka ko ile kalango o ang se ka ko sao o ai lava le pa ki ka ke fa nga malo va susu ya fa nga malo o le ka ko umon kai kai sunga I fa fenga inga ma kai kai o e kalesia o menge ka unga fa kalango fa mamla mai inga ia o ile kai mi male kai mi a fe lo I mamaua vangoa e kalango I fenga malo miska pa mangingo yai ia le pa le kongu o lai lango ngala ko fa mangingo yai me ka unga ave ila ko fa mu ma me manga oi langa mangko fo fenga malo e ma se sio ko kongo fenga malo o se Pacifica pe malama ka ko nganga ba la unga luenga le fai kere o kaimi o lo kalango e miska ma kam fai fo le ia o kare ko e pisa o langa o umolo ka ika kaimi wa kule vango e la ukalo le anga mai o fala po konga I okay ai o le ma wa le vango o ke kalkalango ai ma fau ku ai I me o le ma ke manga o ai ma ko I fala konga ngai ia le kele foi o fala konga fai e se fala konga o le en kon kala ke malo ai le o kalango I minska ia o fale kongo o ko me mongi lava langa o le menga le ka ke vai so I
i wharapakonga la kou ia. Pe nganga maua si la kou konkalaki. I ngā lua e ala ia o ngō markoe po pole whailo ia. O le mea ka kaunga whai. Pole ala le konkalaki ke repe la i kiki. Ia maua la wala mo kalangoa i mwhailoa ia i ngā luenga ia whai mwhailoa ia e ka ua mea ia. Wa ale whai al mena ngā. Ia i re kai amanga ia o le la ua umar pa keki ngai le o ka ko vai ko re ka fa le kongol pa keki ngai ka ko kikilo la le si pa keki muri le ai fingal pa loka supplementary part ia so le pa keki la va marka sa fo va o nga luenga la va malo e amaka ia le ua umar pa keki ia e alu ale ngai lua pe kol masinga o finga o le pa keki kongula vale pale menge o inga fo ila ka ko pu e ai mai lo ai wala maka ngai nga fai mangaku ai ia fana pokonga pisingisi me se foi mauri ia fai la o se ka o se karisia po fa konga o le wa fainga fa ilo fingalo o le ngainga pa unga le wala e lo ai fo ele malo ni fa le kongo o lo ai ia ai o aku I fa ingal ka sange bo a makaku ia September October November kai minga ka kaunga sa ili avango ai anga I minska o ile minska le minska makal sanga ai ba o kai minga a makai ka pengal pa ke ki moris ka sanga ia le ka kelo o le si ka sanga o le ka sanga fenga pa loka ingala fo ila fa ilo ia mangingo lava o le ale fikai mai fa pe o ka ko o kanga kai kasil pa ki anga ile ai ile o me o miskere li ro ngala ko ia va ale le mai ya ka ko ia ai a fai ko ki fa no ko ai le ngi me o fai mai e ala me la ko ya ngu fo ia ai sa o lele o fai nga pa loka lava inga e kaunga fa ali ai ia arka ko ngu fo e pe a un kakai me fa pe a le me ko ngu lava ia kai mingi ka ngoi fa mal malama ia maka u fa pe ngai morsi de fia le ngu ia va le la ka ko vai ngai o maulunga le ngaluenga o over mar sfu wa fela o fenga bengal malo o le ngaluenga o ko kele wo ia Australia sa o ku 3 or 4 weeks ago sa o sa fishing ngaluenga o Otago University maka ngoi mal vice chancellor over mar coachela ia la ofenga luenga wa vae mai nga o nga ufa ai ki kia fo kupera ko ia o le menga le kupu kelo university ma kelo fara konga o ia fara konga la ai ki o ka ia fara konga fo kala kupe o le kupe le sa fa nga mai le sa fa ile PMA le fana water contract man kuala o I le ka kile I kawa ku ia e wala fa inga ai me mongi lava o lo kumau a wala kiki fo kupe walu ia I lo le mesa ia so ke le fa le kongo mauli ke le fa le kongo Pasifika ke le fa le kongo le puku pa o kamai kachi ia ke le fa le kongo la mare au kalabo o stasi vai nga tele le na ala langa neva ya so atoa me se foi ana leila o ila to ia lo fina wina ya sa tawa atina mata mai tai pe ona ia le Pasifika ia le sauno mal presidente le sunga ya Rebecca Lau ia me se foi sauno anga ne yaso le fa pe mai le PSA e ono su lima afe ia le au ngalului women support workers o le underpaid pe mai le tu sa se lau fast food valu tala al tangata le vai yaso o lo pe fu te malo pe fu le fa tusa itina papalangi fa tusa ia li tusa o me nei na fina winna mai e lato o uma is in the pipeline o le angalu a derana no mai ati pisawa a fikala ia o se tasi o vaenga matauti o le nei tala tupi o le tenai inga o li poti nei ma vaenga ia ina ia feso soani ia wala si fia uma o tina Pasifika so tele la to tai lua le to ngaluenga i tai mi fo I o ngaluenga fo I e tai mi o ia ala o tu o mai fa na
mangaluenga vaenga ia te malamulama le la ua fionga o pito wasa ngalue le yuni o vaenga la ia le tu fasia mai o lo sau ale ole meo fai le loto ole le amana ia o li puti ia ma claim si e tolu sefulu mon tupu I think it was CDS full pidionga le nga kipi mai I sa whaanganga mo ngā luenga le si kia pulanga ngā luenga makongi e maori kupa o ka mai kaki. Ia le wa ese mai. So, ia ala awo ka whaanonga kwa e fwele le wa ava ese mai le kupe sa maua e sia vaenga. Ai ave kasi umalawa I le au whai pisingisi. Ia a reka ke lofo ia I li poki I lalolangi a koa. Wa ko la iki ia ka ngaka I ko kongo lalangi. O la ko o mia le varis fulpasenge o le oa o le akungu ma le akungu. Ai ngā le se vaenga lai kiki po le lua fulpasenge. Wa kau whao le ko kele la koui. I le kamu ia sa idi e se ola, sa idi e se manguia. A o le vaenga ko la iki o le akungu. Mostly I the poki about 10% of the population control 80% of the wealth. Yeah, mole menen sa no la fionga pito famanino atu. E valus fu pasene o tupe la tunu walu ya ilato e tele la tupe business. Ale luas fu pasene ia nei la fa so mo so I fuanga la tele. Pe o ia onga fale mai o tongi o la to ia pe tina ma wala lo tongi ma tulanga fa pe pole ala le tali ase e o le mana I foi le avno nei fa te lu fa fon bo le tatu o tunu I se autelenga foi le sila le fionga o pito langa pe ona bat foi le mtanga le fa to muanga e le tau selu foi le na mal tau tu le fionga o pito lo lavalon si le fia mai se la pe a time fa pe ni e matua mai yo le ia pe o pito tau tu lo fa tau le fionga ya pito yo la mai ngo o paketi pe ni ko alu palo la vai la fo le tu sai fo I male matua inga la fionga la se si fia la fionga ya si so fil ngalo foi e tu sai matua inga la le ale tu al malo fa pe mai na la no ta to paketi ni tu langa ne no finga malo ta due ia vai la o I mera u fa mai o le kuwa I la vai si malo ai a ko kilo la I la ko projections le ko o ka ko I se kulanga le o kupe until 2029 yes it's le decrease le forecast ai le mangingo fo le makingo o le merengo vai I poki fo ia au economies na ko ia o se miske le lilo whether they would have be in surplus yes ko mau pele deficit by 2029 yes le wingara la kala tanga le o la ko fanga kupe nga I la fai pisingisi ka kipi au nganga masangi sa ye makanga luenga le ingi kupe ave makanga luenga o lo nga lue mo manguia la ko pe housing health education ma le ministry of social development o le mako kaimisi o se kaimi fainga ka le kaimi koviki mali ela o le se fenga o le olo le kongo o le kam fainga sefe o pisingisi but we always knew once we came out of that yes e ko ya ngai foi I le ya ka ikala o ke engal me ngai fa mai ai I fa peo wala ngala ko faia nge mea o ngole wa fa le kongo ka ma inga fe no wala nga ye fa le kongo le wenge onga wa ave fa mo la ko ia I se vaenga ko la iki o la kongo ai le masikea I le ko kezo la kongo mani and that's simply it langa o kelo le malo so se malo lava if ave lava le meka o po le kupe anga where they place their priority e kasi lava priority le wa mai la ko ia business o mako sa mangingo lava mako priority I le meka o climate change I le kongo I meka o pisingisi na economic development meka o children
mea kau mauli ma le Pasifika o kulanga ngā e lima e mea ngā mako ngā lue a male a makanga se i o mai au ngoa ma se mako i loa o le a kupu mai ni wha ma i o Koviki o le a kupu mai i a le Christchurch ma le Christchurch mea we had to deal with that ai sa ko mau lava le mako wha mumua ave pere so swangi i a la kou who needed the most e mongi la sa ave foi le sosoangi au fe pisingisi ai sa mako ke enga la vale mele le mau au fe pisingisi fa pa ula ko la fonga era fa pa ula la fonga o la ko la malo lo si e mafainga ave la ko sao i da ko e manga fa pa ula ko la fonga ai fai be la fonga kele i le ko u vai le kama ai so o le mele o kupu I because wa sui le me wa ave le fa mua ale malo ngai ana ia le vanga le tau business o langa le falling mai le tala tupen nei o pa u le tols fulor miliona e paketi fo I po tupe fo mo business mai le los fulor miliona tau sanga le teni alo tipia na tols fulor miliona mai falling mai wa afia le tau wala business fund ia mal tupu o te ro program o vanga ia sa fatinoin o le ai o le singa me o fo don rates lo aves ale fo pole o pole fo ile piusin ke fo ile le wa matana fa solo ia pay out o langa le ko kile o mangingo yai le o manga fai le fa ko senga le malo I ala I le abusing care e le mera la le o mangingo yai ngai kanga kai la nga fa ka di la ko compensation wala se mea wa be se nga kupe lo wa be se wa ya tu fa pe vai ile they're committing a wrong ole mea fo ele e fa mangingo ele fa pe o ka fa ku avela ku fa mo mo I business fa pe o se mea ka keika ya ole o ma ko mesa kom fai ya ka fa palengi pa ka fai pisingisi I miss it of a pisingisi ke they were a stronger mechanism I ko kongole o le economy la ko ya so yes we supported them but not to the extent fa ola uma si va en ale mena ya le melia o le o safa le ko kele o le mera ka ki akai o ma ko ia sa ma ko ai me se le paremia sking for Jacinda she always worried po a finga ngalo fa lia mai le va nga mane mai ma ko ia me ska we're out and about no ke kapu e mai o ka ikala ko ia por a fo le fie mai on ici el Pacifica ya ka ia o le ke lo le me le me sa o ma wa yo e ma ko kapinga o kama ia o la u fai ki o la kongo wa makanga liki mai me ko kongo fo ia o le ofenga luenga ele lango inga ia mea fa pela o popore I kama ia ma se kea and it's just yo o le winga na fa mchalanga sa le a sila nei fo ina ia le afionga fai minsta ia David Seymour o ko la itiana palo tana mau ama tua tele ia le pule le wa ia tele pule le wa ia ska mai pakia ia o le me fo le fai al mo manu mo ta tava no fu e tanga ia ole ke le ngar fare ole le ke mai o kamangi anga e inga o wesi fo e inga o mesi pala oi sa wale Aftai le o fa fonga sa mo o tele lo sao ia fa no file mo I fol tapo inga sa mo ia wa pena sa o lo sao no a to ale lu masina o fa malama mai lava ma siri so to al parmene ia ine swinga le lo e a matatua ia wati le ana confuse le ia le lalo langi ia matulanga fa pena ai me se la to la afia ia matulanga fa pena ia ole asa fa tuanga ia fa fo sa mo ia e pe ini me ainga o popole ai ia matulanga fa pena
kaunga ko pole a mese ia pokalame masangi Mali. me kaunganga me kawangu me pokalame mo au kalavo isa iringa luenga ia e peka iangi ia o fai la vale fingalo ia malo e kusai male ulanga fu kula i mena ko ia ka kola ile upu fo ile le governments come and go ai ko mau peka ko ainga so ya ka ia e fai ka ko fufuanga ka ko ka penganga ma le vai mamau aongi fa mo kele i le mano ai a fai fo e ka ke fa mo e ai ma ka ko karikongu o fai nga malo e yela ko kiuke mo le sikia o le soifua manguia o le akungu ako e le ma fai lanka ko alo e se mai ai e kaupenga ma ka ko sokai a fai le mo fa ko a maua vangoa ma minska po ai lava ko fai pule fai lo ai a me sera pe fa un fai pule al malo le sa i dia vango ia ma kana ngo e fa ali ia il fa le kongu o e kar kongu e o ia ma kam faila e unga e mole si pa keki ma o me il pa keki le wo umanga ka ma print ma le wo ku fa mai o le la finga u ko kongu o le pane menge ma pa si ai vai ko kerangu me la malo a o le mela e konga ko fa ia mala malama ia sa idio ko finga ngalo iai ai a o le kausan fo mo le finga pa lokale fa ali i le fai pule ma le fai pule inga ia kam fai fo le influence ia le vaenga fa fai ma le vaenga fa fai i me ka kaunga na ko fai a mangui al ka ko ku lo kete malo a tonu la o ila e ono so to se fisili ile fala putonga le o le Pacific General Assembly a le a vela o fionga mataitai po ye se fa mo o Pacific General Assembly e fa tuina be fai ni fatal noanga foi le ia wa I think we need a plan fe una ese plan e fa tua mas fa savali ia ese fuanga ia wa o tela monia ia o le sui al parot ia le tulanga le ia wa a fai final la to fa tino ina swinga i vaenga wo umana io ina ma fa nganga tupe mo lato ia o ai si swinga o mai fai le tau sa ngani yo le me fai kele ka ko ma ile me foi ai po kikira ko ia le se mele le mangu ko fu uma ka mara ko karikonga ai ka ikaia a maka mai fa manga maka upu a maka mai me ka nga ave le fa momua o ingae mawai ia finga ngaro fo era nguia o ai la ko la ke langolango vai e ka umaya manko o ingeia e ka umaya vai nga fa fai me la ave la ko fa mo mali ya ale ko kusala ma me o io ia ku uia ka wa ia la me la mai mawai fo fa nga pa lo ka ia sao le sao no ia era Samuel o ia la puat tam fainga ia ai o vainga fa pe taimi fa pene taimi ta pena tatu wa na ia vainga ole ia titiro le ia tatu tunu fu vainga tauna silsila ia mai sia vainga tau nei ia nga mai fa tau fa fonga tatu tunu ala vainga fa pena fielu ainga ya ekalesia ma tatu nu fu i lo lalamba pa oi mai sia tatu nga wenga me pele ya tatu ia mai sia tatu business afa pele tatu te loina o le fainga malo mai faina ona ma wes ma pusang mo tatu ia banga nai tatu wa mai fai male ata mai la palota e lo na ia fu tatu se van fai al tatu ia mata fai oi o le fa ai lo mo si le fio tanga tala tele ia mata upila ona talo manino ia le fio nga ya pito malo fafta si fa uma ko isma ko fa ka lang ngo siria nge ka ko makanga lu ngare pipi mai si me fo nga fa popo mai nge pa keki ia fa mai ore kupele nga ko direct ia nga the Pacific Wardens la Wardens la pokala mele wale vanga maka mako wai kaimpi e la Wardens i le West Auckland e mako Wardens i Otara ngeli le au sava vali nei toi ina ie baba ia le po le sava vali solo como le a veri milion ina miliona na e fa nganga ia ia a milion la nga so songi fa kingo la ko nga ia
so ia hai pe ia la mangu ia ranga ko inga ia ka ko paki ia nga mea a le lau kele le kongu ia goodbye soifua tai na fionga mo le au te lenga le fiafi o la te mo le si felo inga masina o luma ia alo fangia le pa ke fa le ka ko kupe mo ka sanga le la sau o ngi so nga faia ka ko fa le lave ka ko isia kai me ia fai fu pa ke fa le mana ia Kusa mei ka un fai manku o aso vo e o aso le mau e koko ai ufi wai umi a kupu mai fo fala la e fala nga i saulu makangi fala nga ingar ko nga fai ya ufi ya o le ko inga attitude la nga mar ko inga va inga o le wa makanga nga i mai ya le vai kai mi o le onge ya manku o i kala ku spa ia la ko ya e fia e kausanga o onge a kungu fa ko isa ya ka kola un ka penga i kausanga le onge a onge i songa fa alu le kupela ko ia a wo i songa fa ka alo mai mamenge o casino masa i nga kupe fa ku sa i nga kupe fa mai mau kaimi malo la ma tango fie ia o le tai ia no fa ia tau tala sawa ai sefer kupe mo mercao mele ia mercao o fale jongi le fale ia so fale o kongi le fale ole alu fo mi mika fo me fai kele ai ngalo ai ko kongi le fale male ko kongi o pidia o nga kamaki a me se ve vai la o nga university ia marcava ai manga ko nga marcava e walu ka vai le sia so esa vari le sia ma wo so mi mika fo i Samoa o le mei e ka ko lo fo i ola pe a ku Samoa i ola makikiva ai le anga ko le ola la kufa foi ngale peo pe sanga la au kupe usina alo mamau pe ngalo fkau nga sang fe o le vanga nei kulanga nga i ka ko ka penga o kausanga i lumanga i pe ka ko vai i ka penga ngal maloia o le ai ai fa le kongu ka ko me ka kupe me ka ka inga ya be yo le kauranga ko ka penga ai a kongu e uma ko foi le onge na ko ya ka ko o foi fa seu pe ia upu i se pulanga le yo la ka ngu ya ma lo sa no ta fa to ina fa ta ma la tunu ia ele to seluat ia wai wasila fie sa mo lo titi fa tama ma lo ya faftai upolofa ia fa to ia ata to feloa i masina fo ia por kalame Pacific General Assembly ia matulanga fa pena sa oila istoina na au pito ta to wosu eso ta to relay ma fa tino so ta to manatu ia ma awale tali atu nei fa mo e to atu ne no fai sa no mai po anisi ia fa mai ata to futarnoanga ne fiafi malanga fa aloalo le e si fa talanga na ko ko ala lo ku pe ka ko mu e mai se foi e wa vem kai ka ko ainga au ka ke mo fu fa kamala e kulanga fa pengei ka ko ka penga mamao ka ko vai mamao fa mo ku le po a fa vai la ko ye pui mai o e malo ainga e kulanga fa le kongu ia la ka ko anga ia ku ia ia pe se kala ku le o le mea ia i le kako fai ainga lua fo i ma Samoa ma inge ia e kau fo inga ko fai fofua wa Samoa ia la ngofo i dungo fongu e le ko ngi piri pea o kako ia fia ngai a ma piri vai a so masinga uma ulanga nga e kaunka ko vai mamau ma fofau ma ka penga ma o inga kamaki la ko ia kulanga mo le ia e alua ya ka ko ngu fo se si kula i mai si fainga malo
le lei me se whainga malo lofa wa o ke ka ua uia o le whainga malo le kura i mai e rei se lofa i rea kongo austerity o mongi la wanga ia moringa aso ia whamaru fwoi ka ku po sa fwoi sko fa fonga mai i rea i o le ngau la wala ko i wa o ke le koe pore ka ka kere oru ngisi kofi ia le o ku sa o ku la wangi la ngonga fwoi tai la fionga ia wale lei ia alo fangia le tua lo soifua ma le fatua ma le nofuala ia awa foi awa nanga o lo fa awa ia matofi ai soifua ia ma ia manuia soifua ia lo fio tai ia nasa mo lo fa fonga mai le amtaina o tato wati le fionga honorable au pito a tu fai to suru ta ala so a William Sio pe ona fianga ai ia manisi o nanga tau ai me se o le tau fa matala ina mai o se au te lenga o le tatou tala tupe ia lena tatou fa lento fa fonga tatou fa longo e anela mana ia tele ia le matua au mai oto mai ana muia au mai tonu ava nga tonu e fito i tonu ia tatou tangata ia me se mo si fil tatou tonu ia le mafu anga fu na tatou te tapa i pe il tofa ia tamani le tonu laval silfia e wala titilo tala tupe ia tatou e haru o lusu fa e pepole ia asisila la ia o tai ao mutala tai ao o le atau manino mai ai vaenga uma ia la a vese wale ia na u fa funga ia Samoa ia o le afa o pea o fo le sa ia tu mo sisi malama ia o nisi foi o vaenga o le afa mtala mai e la to o lo le a mesia newspaper ia matato mtanga luenga ne ia o nisi mta upu alo ia ta taimi lo sunga se yuli o ula tamta upu na ina nei na ole tasia updates for Samoa ia tasia le updates le wa family mai le fio ngai le ia polo se fo lo ia city ia ele fa o wina mori ngai po to fa tu mori ngai na fa sanga ile fio te tai lu tu ngai ele tu ai fo ile sa va tu ia ele o lavani mau fo e fa vai nai ia tu ngai le fio tai lu tu ngai pe na il tu inga le fio ngai le sunga ia laudi ele o lena saule observer ai le fain faita o tato o se longa na o e foi le ile con galate o le ile observer ta la lima US ma o tu ta o a pe ta la lima New Zealand ya tango tunga ta la lima US pe o makala la ia la kala ka le koruka la masen be alo fa pe mai la ele fa o winna ona lo fa pe mai ken so drops ia wa le fa nga ina fa o winna ona le lava ia morimau inadequate evidence to support the claim lango ile finawa ia fa se was how tuanga mai lo yesili ia tasina malo ole ane si vaenga mai tato tunu ole amtangal ve aso ia na o sile fiel tato tunu fo ia le pomala fo ia ile sfala la velesa mariu mai ia se tina talavo todos fo to sanga no tu so ifua na tula ele bawal vai tafe fo ile le fula so le mo mai ia mai o lo fai ia sa ilinga malo ia ole tato tunu fo ia vangana pe ia fai mai se atu ile ainga fa vau ia ore fainga tai o le me ia la titi soifua ia lo fangia le tua fa mafana pa ia ainga ia o la so volo fa pe ona lata ia isi te mai tai ia ma mafana mai le tua o lo fa wa sailinga leo eu foi le mta upule sa mu ai ia business fo la usaina i sale longa na mtangal vaiaso le fa i ngol vaso lente nei lunga le wafu ia na sa fia ia fo i business ia a wasi ia mai se o tanga fo i ro a peona fa ia la to business mai la tno usaina
ia le afianga tasina tala mai Samoa le sa faitau e tatu proklami mo si fia tele o mea la tupu ni taimi ele o ye se mautinoa a lo tau mafai e sa i pe mo le vai fo Yeah. e pe folinga mai o no fai ai se fono le tato malo Ia le palemene. al palmene Ia wa tau no fai foi tala tu pe New Zealand. io O le vai wala Taiwan, o le vai eh, Taiwan e ah, tala noina le tala tupe io le ala tani e po le as fina ngalo fo le fionga le fong tala ima le fionga to mai pa mia o le sa maua o le sa fio mai le na fionga i le malanga fo ia pe o nei ia Fontanga University le USAP ale South al Pacifica i South Telen tali malo ele University au kilani le aso nafi mala aso lua aso lulu i pe o le tau mo mai nei aso fua aso lua aso lulu le na sa waya tu ale mfaina ye ni si wa fonole al council al council le la to pule in University USP ai me se fontanga minstawa onga lo fai sa fa tino i le sila malanga mai la fionga per miele mo na se no ai felo ai ia au te lo malanga lo te fo ia taliu leu tu fanu le so po an le la ele na malanga ngai le fion pal mia o le siva nga lo te fia wa le wa mo se no o le so fu le na sa wai se tu singa mai le Samoa Observer ai sa i kai nga ora in New Zealand o le fa se o lo sa wai le potia le tanga luenga e tu sai e afi le fa io fa nauna vai tama mai Samoa ni liu mai o mawal te nunga o le tanga luenga le malo o sa fa pea on sa waina e a inga ia sa top to mai ia o le suenga ma o lo fa pea ona fa tala mai ni se fa inga luenga I le mtanga luenga le malo le na fa mai ia vai oranga tamariki sorry ele o kainga oranga tamariki o kainga ola fali oranga tamariki ia mo fa na o ola ia ni se cases o me o levan tupu ai mana tua foi o le tolu sanga talu ai e o me te sanga le te atu nei le sa fatala no ina le tanga luenga o famsinonga sa ili fina ngalo o Samoan community ona o le moni mau paule o le atu no e esel fa nga ina o le tu la fono o le liliu mai fana le la na si sila ila to pule asa wala so ni fa fengofie ai mawai lo male mausi se fa fita uli o lo tupu Yo, tele cases sa pepo o tulang ho mata fa pele tupu le taimu to na I mai fo lot silfia le ngai fo ni so fa na sa so ni ai mai I fo la nei loi man to fo tele fa na ye mai ta mai na mai e mai o matua ia mai siala ia taimu fo le la wala to silfia la to matua e fa ni ta tele fo ia lo fa na nei no mai ona fai no soifua pe o laina soifua nga fatasi ma ai fo ia wa ngai mai pe uso pe to ngane pe tama po le lava so tanga va lata e ia se singa fu le ile tausi o fa na ia mane ale se singa la ngona fa na si le tu singa se ulia ba tu lo fa funga sa tu fa mtala mai sa waina o fa na ia fa nga ina ma tua ina liu mai I New Zealand ele ngata le sawa ina fa tino nga luenga mafa pe fa polong ia al sawa ina fo I yanga fa so dom sexual abuse tulanga va pena ia ole ta vai tawa malota matamuli ia a me se foi ole nei fa numero tele e afe fa na sa fa pena sa ilipso soani I oranga tamariki I tulanga va pena ia lo fa wa una sa ilinga e fisu ia I tula fono ia wa vaenga ia e sa e fa la vela e me ututu e to fuata to ainga mai na mai ma tulanga va pena ia mai tawina fo ia po sa waina fa na le a onga tulanga fa pena ia po le ma fuanga na mai
pena au mai whatawini, pena au mai sosoani a inga. Yeah. O vaenga o mai e Samoa lo i tono le o li postile mai le observer. O tangata na whairi suenga. Ia, ale mea moni a, o lea na i loa e New Zealand. Le na whaatino ai whatal noanga ia le tausanga taluai. Ia, o lea sa ili mai bea lea, pesa ili mai se si o mtanga luenga. Ia, mana ia. Mai se la tō sa whaia lea suenga o lo te mala mai. Ina ia tato o se mata upo o lo tau leanga ina i lea tunu. Mana Ia, tau fuen tato wa ai au wala. E fo ia o fo ala la mea ia so mo fo e tato se tulo ona fai au wala le e so ani ai pe ia ni si o sa wai me se tau o fo le afa pe e mai le foi numero ne mau lunga ni paseno tangata Samoa Samoa o le afio Samoa o le afio Samoa ia ia e fai nai lai le lumanai o nisi fo e tau fai e vai tau mai na mai ia alo fo fa na ma inga a fo le mena le na tau pam talato o le ofo le mtanga luenga o soi fo mal o le justice a New Zealand le va e tu la fo no tau adoption o le pau le o le loa e se le pisi o Samoa le lana sila ila to ma tulanga va pena ia o le atu mai des fam talanga taimi o luma na ia was fam na manga ia a me se foi po fiala o ia nani wal mapuna mai tala le ia o le e tauna na tato sila ia po fia o ia le ia wai ai longa pe pelo ia mtanga luenga malo a fa pesili poti mai malo le e alo ia wala ngai le fai ona mai se li poti e ona ma se ia sila ia le vaenga le o le si vaenga le o le vai aso tu na le na fa tau to ina alo la so mafua va so ne e la fionga le tamapa ia o le va son tua le sa alo ia la salente nei le o i missa le fionga le tamapa ia le fionga ia pope leo le sufa ila matango fio foi lon talanga mana mai amerika lo wai ia pope mai amerika ia mai se foi o le soifua o foi nato tautua ia matulanga fa pena ia e malo fa talo pa ia le kalesia katoliko ia talo uma ia lea o mo le tali ile lu vai aso sa fa pena felo ai ia awa fo sa ili o sesi tulai mai ia awa tata inga le kalesia ia o se tasio e kalesia tele o tato tunu ia o le song fole sa e fio ile fa tautonga le fionga ale ma excuse me ia le nasa mosa awai ile fa tauto ina o tasio famsino fo famsino nga maulalo fa a district court fai tu malo o le afionga ia le malu mua autasi le malu mua autasi Herman Ritzler o le alo o le afionga ia honorable misa telefoni male rontina o Savainaya Mariah Slade ia o lona falatua o Letitia McCarthy Herman o le alo le sunga whawhiangainga ia fui maono ma le falatua ia Eti McCarthy ua walauina ila ua e avea ma whamasino i le whale whamasino i Dunedin ma le masina fō ua ia i le minatu o le amata i Dunedin e malanga atu ia ai sa whatu o kare tumo le whale whamasino la songa fō mana ia mana fui se vaenga fui o talaanga so i fuanga fui tamani o le tunu le ngata o le sa avea malo ia sili o tato malo ai pe folinga mai o le sa to e lava pe na to o mai fui matalaanga le ngata lontu a o le sa ave minister asa ave foi malo ia sili o tato malo sa lo ia sili foi le fionga ia foi ia e mesi foi o le sunga o le fionga ia judge Herman Ritzler e tofia nei o pule ina le Public Defender Office Services ia New Zealand National PS
ole e talavo non soifua ai e fai fe au e kalesia ai me se foi o tofinga ese e ole ma de foi ona saunoanga ole ai nei o malanga o matu famsino famsino palangi famsino sambo Pacific o le a onga falo ia o kilani i wa sa fa ia onga fo ia o kilani i te mine tautou ia i le sa Pacific ia ai me se ia professor te tama te telefoina ia me se fo le au All Blacks o Brian Williams o Michael Jones ia wa inga male fale tua Michael Jones ia male to tele o nato o alum whanau o tamali Samoa ma Pacific sa au ai ele ofi e mana ma le sui vanga tau na o maua mai o le auntie le grand auntie fo le o le fionga Oliver Nelson le wai tamai tak Pacifica me wa fu o le toi ina o efi Olaf Nelson e onga le fale o loa tele ma me o mana Nelson e tu punga mai ai e famsin ia wa o lona fini pili opu whanaua fongi whanaua le famsin ia wa vai nei ia o vape ola e ainga umatu e ainga umusamo ia o tu puanga foi na fale tu Michael Jones la Forsgren ia Nelson ontina fofo le ia e sao e tala le na fai o de si o de fat singa si mato ai e tele a o tanga te ele kuber kala ko le tu val ave tu valu na le fai lan tala vo le me fto ai lo ne e tele o le tele o le tanga na lo o le la o tala monial na me mon satu vai foi na ne aso de o le matango fio langa no ele fatou to ino la fionga ia honorable judge de malu moa au tasi Herman Ritzliff mane ia pa ia ainga e fai falo alo tai tong io so fa masino i man ia dai ele le famsi wa le famsino sili o famsino nga fai tu malu sa fa piona fio idea presided over this honorable ceremony asa awai mai foi le famsino sili o famsino nga fai tu malu mai tenira Italia asa awai le fionga i le primary youth court judge Aida Malos a le si tu o sa fa inga le lunga na fatino ina de o le fionga ia talasa saanga mai Samoa o ia foi o le senior district court judge from Samoa sa fa masui mai Samoa o le saunoanga o le stasio saunoanga taua o le fionga ia professor ta fa malo le lani Tuala Warren ia o le pulo la onga fa lo ia Waikato ia ma le si to e to la to mai si professor alo professor sa justice sa famsino si foi Samoa ta famsino senior Supreme Court ia o le winga la le fam te langa pe fu tala norma au pito ba tu la fionga ia ono bo ele fama nu ia ina fana Pacifica me si Samoa mane si sila la ia sa fa inga le excuse ia o alo fana o tamali Samoa o tu la i me tu finga modulu si sila fo ie sa fifio atu ia o tanga luenga sesi ia amuia fafta ia alo no winga ia tatonga luenga fai pela o te pena ino tatu va ai tau sanga fo palot ia uni tatu e no fu fa petit lo atu pa keki ala fai ala to ia awole semana tu mai ole tulanga na le uva e tu nei tatu pa keki o tatu fo tatu por keki tatu a Michela le tele le afianga o tatu ne tanga Pacifica ele a o menino ele o stala vani ai ma tipo se tau fai fa tu ile loina ia packet ale o menino o matua
tipi le tele o au onanga ma tupe sa tu inatu ile matanga luenga o tangata Pasifika. O le mela le petino ya tatou. Ia ai le no pese o tai au tal no mal tatou si pe a fai na fo dia. Ia wai fa tu pe na fo malo tatou. Ia le tione. Ia sei ta dia tai au. Pe ia wa sa tele vai. Ia langa I la lo uma o tupe ia Pacific. Te wa fai na ia tipi mai la ia longo ia. E una le tu vai me a tatou. Yo ke poli. La fa malolo sia vanga la e au lisia ku. Tanga to o tele tatou. E ole vanga na tau ta so fina wai. Iyo. A fai ono su pasene o tatou. Iyo. Ia e di fatu salia tatou. Ia e foi me ka ko porki. Ia tatou wati na ne Samoa. La tapu inga. After tele ia so ata le sunga fatonu. Trainga ya savia le ofo se yule pesta me se foi da fionga ya ono po opito pe no fa fonga mai ai ia me se foi tu la lo male au nanga tato insinia le trainga ya toto manino akapeto slatu da pepe ia ne fia filo ta pena mai sunga le fa fenga inga wa foi tato programa le pau ia wala fa fonga anga malau aso songa ne fia fi Samoa after tele no tai fa fonga mai tatou tunu. Ia manuia tele ne fia so foi mai manuia